سلام، من صبا هستم و امروز با هم اومدیم ژاردن بوتانیک مونترال که یکی از مهمترین باغای گیاهشناسی دنیاست. بریم که توش یه دوری بزنیم. ژاردن بوتانیک حدود 30 تا باغا با تمای مختلف داره. ما میخوایم 3 تا اصلیشو بریم ببینیم. بریم که از ژاردن دی پرمییر ناسیون شروع کنیم. توی همه جاهای ژاردن بوتانیک از این پلاکاردهای کوچیک داره که اسم گل و گیاهی که کنارشه رو میگه. اینجا پر از ویترینایی که توش صنایع دستی بومیای کانادا توش قرار داده شده و پلاکاردهای کنارش هم توضیح میده. الان رسیدیم ژاردن ژاپنی که اینجا پر از خونه‌های ژاپنیه که تو بعضیاشون جشن‌های ژاپنی هم برگزار میشه. اینجا هر سال 5 اوت این زنگو میزنن برای یادبود جنگ هیروشیما. توی ژاردن ژاپنی همین جایی که میتونین ببینین توش جشن چایی رو برگزار میکنن که به کسایی که میان اینجا نشون میدن. توی ژاردن بوتانیک به جز گل و گیاه جونورای دیگه هم هستن مثل ماهی که میتونین توی ژاردن ژاپنی پیداشون کنین. توی ژاردن ژاپنی مثل بقیه جای توی ژاردن بوتانیک بازم پلاکارد داره که اینجا در مورد فانوس ژاپنی صحبت میکنه. خب بریم که توی ژاردن شینوا هم یه دوری بزنیم. خب الان رسیدیم ژاردن شینوا که بزرگترین باغ چینی دنیاست بیرون از چین. بریم که توش یه دوری بزنیم. ژاردن بوتانیک 75 هکتاره و حدود 2 تا از این هکتاراش گل رزن. 7000 تا بوته رز داره و حدود 900 تا نوع مختلف.
اینجا هر یک شنبه از 6 جولای تا 24 او کنسرت موسیقی دارن. خب اگه میخواین بیشتر از گلایی که تو باغ هستن بدونین، دور باغ کلی از این پلاکارده هستن که در موردشون صحبت میکنن. هر سال اینجا پر از کیوسکای کوچیک میشه که تمای مختلف دارن. مثلا امسال فلور امپیدیک تمش و اونجا میتونین برای خودتون عطر خودتون رو درست کنین. اینجا یک کیوسک هنریه که گل رو برمی‌دارن میزنن لای پارچه و میکوبنش که رنگ گل روی پارچه میمونه و پارچه خوشگل میشه. Quelles sont les principales missions du jardin aujourd'hui au-delà de la beauté des lieux? Bien, faut dire que oui, le jardin botanique est super beau, mais le jardin fait partie des 5 musées d'espace pour la vie. Puis on a une mission commune qui est de protéger l'environnement, protéger la biodiversité. Et au jardin, plus spécifiquement, on veut vraiment engager la communauté à faire un pas vers la transition socio-écologique. Donc, les végétaux sont au cœur des solutions et de l'expérience. On a aussi, bien sûr, on est un lieu de recherche scientifique reconnu dans le monde. On travaille étroitement avec l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal, qui est situé d'ailleurs sur le site du jardin. Et comme on voit, on est un musée vivant, donc il ne faut pas oublier le travail de notre équipe d'horticulture qui entretient, conserve et met en valeur nos collections vivantes tout au long de l'année. On développe aussi notre implication citoyenne. Donc, on a une nouvelle section qui s'est créée qui s'appelle Animation et mouvement citoyen. Donc, on a une programmation, des actions un peu plus spécifiques qui veut aller chercher des publics cibles comme les jeunes, les populations vulnérables et les gens pour qui la transition n'est peut-être pas au cœur de leurs préoccupations. Donc voilà, ça c'est nos principaux missions. Et aussi, je veux souligner que le jardin va fêter ses 100 ans en 2031, donc très bientôt. Et on peut imaginer que nos infrastructures ont besoin un peu d'amour, qui ont eu de l'usure. Donc on a élaboré un plan sur les 15 prochaines années qui prévoit des travaux majeurs sur plusieurs secteurs du jardin. Donc, si les travaux visent à accroître l'accessibilité, qui est une de nos missions aussi, on veut renouveler notre offre et créer des nouveaux lieux et bien sûr mettre à jour nos infrastructures pour mieux mettre en valeur nos collections vivantes et être un lieu de diffusion en connaissances exemplaires. Merci beaucoup. Puis pour la dernière question, quelle activité ou nouveauté attendez-vous de la saison estivale pour les visiteurs? Oui, donc on a beaucoup de choses qui se passent au jardin cet été. On a un nouvel événement qui s'appelle Fleurs impudiques. Cet événement roule jusqu'au 17 août dans les jardins ouest, donc dans les jardins qui se situent près du restaurant. L'événement vise à rapprocher les visiteurs et visiteuses des fleurs et des floraisons et de les voir un peu sous un autre angle. Donc on a plein d'activités pour les familles et le grand public. On a une activité sensorielle qui nous permet de se rapprocher, même créer notre propre parfum floral. On a une activité un peu plus ludique qui présente les différentes stratégies de séduction, donc comment les fleurs attirent les pollinisateurs. Notre équipe d'animation est présente avec des microscopes, des loupes, super le fun pour les enfants et les familles. Et on a un atelier artistique, donc une œuvre participative qui utilise des techniques d'éco-impression. Et ces œuvres-là vont être accrochées dans le jardin pour voir un peu l'évolution de ces œuvres-là au courant de l'été. Sinon, un autre gros événement, c'est Les Arts s'invitent au jardin. Donc, c'est des concerts à ciel ouvert tous les dimanches du 6 juillet jusqu'au 24 août. On a plusieurs artistes comme Gustafsson, Alpha Rococo, Natacha Canapé et beaucoup d'autres. En fait, on peut voir la programmation détaillée sur espacepourlavie.ca. C'est vraiment un complément idéal à une visite au jardin. On peut s'asseoir dans le gazon, découvrir des nouveaux styles musicaux à travers les floraisons. C'est vraiment très chouette. Et il ne faut pas oublier nos jardins culturels, donc Jardin de Chine, Jardin des Premières Nations et Jardin japonais, qui eux aussi vont offrir des activités, des événements spéciaux tout au long de l'été. Encore une fois, la programmation complète se trouve sur espacepourlavie.ca. Merci beaucoup.
از برنامه امروزمون. دوستتون دارم. تا برنامه بعدی، خدافظ.